Hayi. Izintaka zandimosha man. Ziqe umaphupho wami ngoku. Caba lizutsha kulo nyaka. Come Bekusenzeka ntoni apha? Caba bendibelwa. Hayi. Minjani Auntie Glory? Ukahle? Ndi-right ntosekhaya wena? Me ni kahle me. Wo tsundzuka ku namuntlha i birthday ya wena? Yho. Hayi besendilibele kakade. Hayi ndibawela ikhekhe mntasekhaya la last number. Khekhe elingaka le 3000. Oh. U lava khekhe la 3000. Hayi. Me ni xaveli present loto rhandza. Fulu vona ku ni xavele yini. Anto wa me no ku rhandza. Mfene. Ngizoyithini mfene mina? Oh. We. Ufamba mathali na le kaya. U ta loya yo mfene leyi. We. Asungiqhele kabotini. Sekuhamba apha. Thini? Qhela. Yo we. Yeah. Auntie Glory nomxavela present. I birthday ya yena u tlanga imali ya me sungoni. Neri u ta puri yo navusiku. Anga swi lavi sweswo. Swingo anga swi rhandzi swilo swa kahle. Anga swi rhandzi ni mvone kahle ana phindi ni mxavela present. Hayi. Ni ta mukomba ku hi me mahanya. Ni ta mukomba. Ana phindi na siku na rin'we ra mhloni ni mxavela present. Hayi.